Kanye amajwi arenga 270 agenwa na Electoral College bigenwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko twavuze harimo abadepite 100 hakiyongeraho abandi bantu batatu ba District of Columbia habarizwa umurwa mukuru wa Washington DC. Aba nibo bagize Electoral College, nibo bagomba kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buziguye nyuma ya Electoral College. Iri tsinda rirakomeye cyane mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niryo rigena uzaba perezida. Leta uko ari 50 zigenda zinyuranya umubare w'abagomba gutora nk'uko zirutana mu mubare w'abatora. Texas ifite miliyoni 38, Illinois igira miliyoni 20, New York 29, Michigan 16, Montana, Arkansas zigizwe n'abantu miliyoni 3 gusa. Leta byumvikana ko leta zitagomba guhagararirwa mu buryo bungana mu gihe cya Electoral College. Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibarirwa mu baturage basaga miliyoni 330. Barangaba abagera kuri miliyoni 245 niba bemerewe gutora. Ni ukuvuga yuko ari bo bari hejuru y'imyaka 18 isabwa kugira ngo bemererwe gutora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bangana na 74 by'abaturage bose ba Amerika. Ababarirwa muri miliyoni 140 niba biyandikishije ko bazatora. Abangaba bangana nanone na 42% by'abaturage bose b'ubutaka bw'Abanyamerika. Nk'uko namaze kubivuga ntangira, perezida w'Abanyamerika ntabwo atsinda amatora kubera ko yatowe n'umubare munini w'abaturage cyane mu gihugu, ahubwo hashingirwa ku miterere y'amaleta uko yagiye atsinda muri izo leta. Amatora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakunda kumvikana Floride. Iyi ni intara cyane ihanganirwa mu kuyibamo ba mbere, kandi iyi ntara uyatoye kuva mu 1964 niwe wagiye utsinda amatora inshuro zigera kuri 14. Leta Zunze Ubumwe zakoze amatora ntakirahinduka. Igihe watsinze muri ibi bice Floride, Ohio, ugomba kuba perezida. Bishatse kuvuga yuko iyi ntara kuyitsinda ari amahirwe akomeye cyane. Biba bica amarenga yuko nta kabuza yuko ushobora kwegukana intsinzi zo kuba perezida wa Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko hari n'izindi ntara zikunzwe kuva cyane nka Mexico bahanzwe amaso abakandida babiri, umudemokrate n'umurepublican. Hari n'abandi bakandida bahari nubwo usanga batavugwa, baba barandikiwe bari ku ntera iri inyuma cyane ugereranyije n'abandi. Amaleta uko ari 50 hari amwe abazwi neza ko hari amashyaka agiye yegamiyeho, ayo bita blue bill na red bill, leta z'umutuku cyangwa leta z'ubururu. Bigendeye kuri aya mabara, abarepublican bakoresha umutuku naho abademokrate bagakoresha ibara ry'ubururu. Ubwo hari aho uzasanga ibara ry'umwe leta bayita ubururu, indi leta bakayikoresha bakoresheje ibara ry'umutuku. Aho uzamenye yuko bamwe ari abademokrate abandi ari abarepublican, red bill and blue bill. Bituma rero nk'umurepublican yimamaza abazi neza ko iyo leta ayizigamiye, cyangwa se akaba abizi neza ko nubwo ari umudemokrate muri leta runaka nko muri Wisconsin, Michigan na Pennsylvania ariho agomba gutsinda cyane. Hari n'ahandi mu yandi maleta aba atagize aha abogamiye nka Nevada, New Hampshire and Colorado. Amatora ya 2015 Hillary Clinton wari uhanganye na Donald Trump icyo gihe yagize amajwi menshi kurusha, gusa kurikijwe amajwi abazwa muri Electoral College Trump niwe wegukanye intsinzi. Ibi bivuga yuko Trump yatsinze n'amajwi makeya ariko agatsinda muri leta z'ingenzi zifite abazihagarariye benshi. Gutsinda muri amatora muri Amerika biva ahanini mu kugira umubare munini muri za leta zikwiriye, muri leta zifite imbaraga mu gutora hagati y'abademokrate n'abarepublican. Mu gihe tubura amasaha make ngo tumenye niba Donald Trump ari gukomeza kuyobora Abanyamerika cyangwa Joe Biden ari ugiye kumusimbura muri iriya White House, leta 5 nizo zitezweho gutanga umwanzuro ntakuka ku ntsinzi ya perezida. Izo leta, iya mbere ni Pennsylvania. Iyi leta irakomeye cyane mu matora, niyo ari kurusha izindi muri Blue Wall. Niyo leta ngari cyane
muri ziriya leta twavuze blue wall cyangwa se z'abademokarate. izo leta zose ni 18. Pennsylvania ikaba ariyo nini kurusha izindi. Byongeye inatanga amahirwe cyane, niyo umukandida Joe Biden akomokamo. Wisconsin ni muri iyi leta muri 2016 Donald Trump yabaye umukandida w'umurepublikani utsinze kuva mu 1984 ku bwa Ronald Reagan. Georgia nta mudemokrate urayitsindamo kuva ku bwa Bill Clinton mu 1992. Florida intara cyangwa se leta ya gatatu mu gutorwa n'umubare munini w'abaturage b'abanyamerika, nayiha ububasha bukomeye mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarirwa na ba grand electeurs benshi. Kuva mu 1996 uwo yatoraga niwe watsindaga amatora. Indi leta ni Michigan ikunze gutsindamo abademokarate cyane. Abademokarate rero bafite icyizere ko ibyabaye muri 2015 bitakongera kuba, ubwo leta eshatu zikomeye Michigan, Pennsylvania byatumye amatora ya 2016 ahindura isura. Donald Trump agatsinda amatora binyuze mu cyitwe intsinzi ivuye mu matora afunganye. Gutsinda amatora atuye muri Electoral College byatumye aba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo batowe mu buryo butaziguye. Leta eshanu nizo zihanzwe amaso kugena uwinjira muri White House. Ninde ugiye kuba perezida? Mu gihe gito kibura ninde waba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mu gihe gito cyane turaza kumenya ugiye kwegukana intsinzi wo kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni Biden cyangwa Trump arakomeza ayobore? Birashoboka yuko umukandida uzatorwa na benshi atari uzatsinda amatora, kuko perezida ntatorwa n'abaturage gusa, byose bigenwa na Electoral College. Kenshi ntibikunze guhinduka, ariko mu buryo bukunda gushoboka birashoboka ko bishobora gutungurana. Iyo abaturage b'abanyamerika bagiye mu gutora, twebwe by'ukuri tubona bari gutora itsinda ry'abayobozi bajya muri Electoral College, hanyuma bakaba aribo bajya mu itsinda bagahitamo ugomba kuba perezida. Ibi bikorwa nyuma y'imyaka 4. Umubare w'abagize iri tsinda rigendana n'umubare w'abagize amaleta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri leta igira abatora abajya muri Electoral College bingana n'abo bafite muri Kongere ya Amerika. Habaruwemo abadepite, abasenateri. California niyo irangaje imbere mu zindi n'abatora 55. Abatora 4 regular selector. Kenshi mwatsinze amatora muri California ugatsinda muri Florida, ugomba guhita utsindira kwibara Perezida Zunze Ubumwe za Amerika nta gihedutse. Florida niyo ifite abatora banini bafite 29. New York ifite nayo 29. Texas ifite 38. Leta nka Wyoming, Alaska na North Dakota zo zigira abantu batatu. Aha twavuga ko zidatuwe cyane. Niba umukandida aje imbere y'undi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'andi majwi yose bahita bayamuha akuzuza umubare wose w'abatora, naho undi agasigarana 0. Urugero, dufate nko muri leta ya Texas, twabonye yuko abatora bakuru Electoral College 38, umukandida umwe nabona amajwi 50.1% muri iyo leta, aya majwi yose 38 azahita ahabwa amajwi menshi. Ndakuvuga ko wagize amajwi 50.1% gusa akarusha undi igice kimwe, wa undi wari wagize 49.9 agomba guhita abona 0. Ibi ngibi bihamya neza yuko umukandida runaka ashobora gutsinda mu leta runaka ariko afite abatora benshi, bikarangira atsinze umwe watsinze mu gihugu hafi ya cyose ntatsinde. Mu matora 3 aheruka, biri muri ayo ngayo yatowe n'amakandida ariko gutsinda Electoral College muri Amerika. Nuko bigenda. Mu 2016 Donald Trump yari yaroshejwe amajwi agera kuri 3,000,000 na Hillary Clinton, ariko ajya ku ngoma bitewe n'uko Electoral College ariyo yamutoye kurusha abandi. Mu 2000 naho George Bush yatsinze ku majwi 271 muri bagara selecteur ahigika umukandida Al Gore
mu gihe cy'itora rikonze yari yamurushije amajwi 500,000 byatewe n'uko muri Electoral College George Bush yatsindiye mu ntara ya Florida isanzwe ihagarirwa n'abantu benshi. Mu kinyejana cya 19 ibi byabaye ku baperezida batatu binjiye muri White House batatowe n'abaturage benshi ahubwo batowe na Electoral College. Abo nibo John Quincy Adams, Rutherford Benjamin Harrison. Rimwe muri aba bantu mu bagize Electoral College abafite ijwi rimwe. Hanyuma umukandida ugomba kuba perezida zunze ubumwe za Amerika agomba kugira byibuze ubwiganze bw'amajwi 270. Bishatse kuvuga yuko aba ari hejuru ya 270. Ushobora no kwibaza uti ese ni ukubera iki abanyamerika bahisemo ubu buryo? Kubwo itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryashingwaga mu 1787 gutorwa na rubanda nyamwinshi ntago byashobokaga, byaterwaga n'ubunini bw'igihugu ndetse n'itumanaho ryari rikiri hasi cyane. Muri iki gihe kandi abadepite cyangwa abahagarariye rubanda bacindwaga yuko bahabwa bwo kwiherera mu murwa mukuru Washington DC bagashyiraho perezida. Abategura itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe rya Amerika bahise bashyiraho Electoral College. Buri leta ikajya ihitamo ugomba kujya kwihagararira mu gutora perezida. Bishyigikirwa n'amaleta menshi mu marota mato, bihita bibaha ijwi rinini ryo kujya gutora ku rwego rw'igihugu. Byongera kwishimirwa na za leta z'amajyepfo hari higanje abacakara benshi batari bafite abantu benshi bagombaga gutora. Abacakara ntibabaga bemerewe gutora perezida, ariko barabarurwaga muri rusange. Umubare w'amaleta niyo yagenderwagaho mu kwemeza ugomba kuba perezida. Leta zo mu majyepfo ntizabyemererwaga, ariko bakagenda bashyiramo benshi bagomba kubahagarara. Wakwibaza noneho niba abagizwe Electoral College baratorwaga ari uko leta yamaze kugerwaho inama. Ni ukuvuga abaturage rero bagendaga bitorera uzabahagararira batitaye kuba leta zaba zabatumye. Akenshi wasangaga batora ubaga wagejwe menshi mu majwi yabo. Iyo utora yabaga atazirwa umuhemu, faithless, iyo watoye uwo batagutumye atari we watsinda amatora. Ahangaha bishatse kuvuga abagize Electoral College batorwa n'amashyaka muri leta zitandukanye n'iyo abaturage batora bisanzwe. Iyo abaturage basanzwe bari gutora baba bameze nk'abari gutuma ya Electoral College, ariko namwe nimwe muzagende mukadutorera bariya twatoye mukabemeza. Impamvu amaleta amwe n'amwe ahitamo gutegeka ba Electoral College bagiye gutora, mugende mudutorere kanaka n'ubundi niwe twahise. Electoral College rero cyangwa se electeur ntabwo bajya bagaragara ku mpapuro z'itora, baba bari mu ibanga rikomeye kuko n'imyirondoro yabo ntabwo bizwi mu matora. Uburyo bw'amatora bumeze gutyo mu buryo bwa Amerika, hari abatagiye babwishimira bavuga ko bugomba no guhinduka, hakorwa za kamarampaka nyinshi ngo biveho, ariko abaturage bagiye batora hanyuma hemezwa ibyatowe n'abaturage, ariko byaranze burundu na n'ubu biracyakurikizwa. Aha twakwibaza ngo ninde ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika akayaguma cyangwa se akajya